Swastiastu. Ainggih alit-alit kecunduk malih ring pepelajahan bahasa Bali. Ring pertemuan sane mangkin Ibu pacang latarang indik wewangsan kruna. Nggih, sapunapi nika wewangsan kruna? Wewangsan kruna pupulan suara sane medue artos. Wangsan kruna kekepah dados dasa soroh. Inggih punika wenten sane kewastanin kruna aran. Sane kaping kalih kruna kriya. Kaping 3 kruna kanan utawi kruna kahanan. Sane kaping 4 kruna pangentos. Sane kaping 5 kruna keterangan. Sane kaping 6 kruna wilangan. Sane kaping 7 kruna pengarep. Sane kaping kutus kruna penyambung. Sane kaping sia kruna sandang. Lan sane kaping untat kruna panguwuh. Nggih, selanturnya nih. Sane ka pertama kruna aran utawi kata benda kakepah dados kalih. Inggih punika wenten sane kewastanin kruna aran sengkala atau kata benda nyata. Contohnya nih, wenten meja, laptop, lukisan, kedis. Contoh sane lianan, meja, kursi, buku, baju, miwah sane lianan. Selanturnya nih, wenten sane kewastanin kruna aran niskala utawi kata benda tidak nyata. Contohnya nih, wenten angin, kena, atma, surga, neraka, miwah sane lianan. Selanturnya nih, kruna kriya utawi kata kerja. Kruna kriya kekepah dados kekalih. Wenten sane kewastanin kruna kriya lumaksana utawi kata kerja aktif. Inggih punika contohnya nih, ngalap, negul, mepayas. Contoh sane lianan, ngetep, nagih, nyage, masuah, miwah sane lianan. Sane kaping kalih kruna kriya linaksana utawi kata kerja pasif. Contohnya nih, ceguta, jagura, tulisina. Contoh sane lianan wenten kejemak, kejegjek, alihe, utawi sane kaping untat inucap. Selanturnya nih, wenten kruna pengentos utawi kata ganti. Wenten sane kewastanin kruna pengentos jatme ka pertama atau kata ganti orang pertama. Umpami tiang, titiang, icang, iraga. Selanturnya nih, wenten kata pengentos jatme kaping kalih atau kata ganti orang kedua. Umpami ragane, ratu, jerone. Sane kaping untat wenten kruna pengentos jatme kaping 3 atau kata ganti orang ketiga. Umpami dane, ipun, ide. Selanturnya nih, kata pengarep utawi kata dempan. Umpami ring, di, uli, lan miwah sane lianan. Misalnya contoh penggunaan kata depan utawi kruna pengarep ring. Contohnya pada lengkara, ring dija mangkin ngeranjing. Selanturnya nih contoh penggunaan kata depan saking.
saking dijeragane. Nah, seperti itu contoh beberapa penggunaannya. Selanjutnya nih, sane nomor 5 kruna kahanan utawi kata keadaan. Ya, niki wenten contohnya anak cerik, gelem, bara, mokoh, sombong. Contoh sane lianan, males, kuat, ajum, bocok, miwah sane lianan. Ya, jadi kruna kahanan puniki adalah kata yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi alit-alit. Nggih, selanjutnya nih, nomor kaping 6, wenten sane kewastanin kruna wilangan utawi kata wilangan kekepah dados papat. Wenten sane kewastanin kruna wilangan gebogan, kruna wilangan tanjanten, kruna wilangan pahan, lan kruna wilangan ketekan. Nggih, mangkin kruna wilangan gebogan. Ya, sekadi, seket, selai, setiman, miwah sane lianan. Jadi, kata bilangan gebogan ini adalah untuk menggambarkan kata bilangan yang berupa gabungan. Selanjutnya nih, kruna wilangan tenjanten. Contohnya nih, abede, ategul, begah. Jadi, kata bilangan tenjanten adalah kata bilangan yang jumlahnya tidak bisa dikatakan dengan pasti. Selanjutnya nih, kruna wilangan pahan. Contohnya nih, atenge, apaham, patan. Ya, untuk kata bilangan pahan itu tidak ditulis dengan angka atau bilangan pecahan. Selanjutnya nih, wenten kruna wilangan ketekan. Sekadi, bese, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya nih, nike contoh-contoh kruna wilangan ketekan. Nggih, sane mangkin. Sane kaping 7 kruna pidarta utawi kata keterangan. Niki kekepah dados petang soroh. Inggih punika wenten sane kewastanin kruna pidarta nyinahang kahanan. Contohnya nih, adeng, endep, tegah. Selanjutnya nih, kruna pidarta nyinahang negesang. Contohnya nih, jua, masih, kone. Selanjutnya nih, kruna pidarta nyinahang pasti. Umpami, saja, bisa, niscaya. Selanjutnya nih, kruna pidarta nyinahang tingkat. Umpami, kereng, bes, sesai. Anggih. Selanjutnya nih, wenten kruna penyambung utawi kata sambung. Ya, kruna penyambung inggih punika kruna sane keanggen nyambung kudang-kudang kruna. Umpami, krana, kemaon, sakewala, nanging, miwah sane liana. Ainggih, sane mangkin, sane nomor sia, kruna piteket utawi kata sandang kekepah dados 6. Inggih punika, wenten sane kewastanin kruna piteket nyinahang wastan jatma. Ya, atau kata sandang yang menyebutkan nama. Sekadi, i, ni, luh, imeme, imade, miwah sane lianan. Selanjutnya nih, kruna piteket nyinahang mautama. Sekadi, sang bima, sang rama, miwah sane lianan. Kruna piteket nyinahang suci. Sekadi, dang guru, dang acarya, miwah sane lianan. Selanjutnya nih, kruna piteket nyinahang niskala. Sekadi, hiang widi, hiang parama kawi. Selanjutnya nih, kruna piteket nyinahang suci niskala. Sekadi, dang yang nirata, dang yang drona. Sane kaping untat, kruna piteket nyinahang utama niskala. Sekadi, sang yang widi lan
Sang Yang Wenang. Nggih, sane mangkin sane kaping untat kruna penguwuh utawi kata seru. Kata seru puniki kebagi atau kekepah dados kalih wenten sane kewasanin kruna penguwuh nyinahang indik rasa. Contohnya nih, beh, nah, yeh, lan sanitiosan. Selanturnya nih, kruna penguwuh utawi kata seru nyinahang indik suara sekadi tik tok sampunang digabung nanti dados tiktok. Selanturnya nih dar miwah sane lianan. Inggih alit-alit wanta asa punika sane presida kaatur ring rahinane mangkin yening wetan pitaken ing alit-alit inggih durusang komunikasi lan diskusi ring classroom lan grup WA. Tukang jukung madan bendege kirang langkung nunas ampura. Sane mangkin ibu sinep antuk parama santi. Om santi 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 om.